Who Speaker, Land Revenue and Settlement Department sang tu Minister Zam Tak Sanatan, Zona Hena, Zang Nadom fourlane Kong Pui Vairengte to Sairang Tan Hian, Zang Nadom Nang Zang Pekani To, Bina, Mieng Zat Nenang Pekani, Sina, Eng Package, Chunga meeting any, Tiania. Chang tu Minister Zam Tak Pulal Road Kima, Salme. Who Speaker, and members of the Pulal Duoma Zona, fourlane Kong Pui Vairengte to Sairang Tan Hian, and Zang Nadom Nang Zang Pekanito. The Chanatu Zang Nadom He Revenue Department Tranga Pek Chuan in Ilova, Ministry of Road Transport and Highways in Kala, Competent Authority of Land Acquisition Atana Aruatina Pekto, and Hena Tranga Kantudon to Hetiang Hini. Package 3 Lama Hian, Cheng Noi, Za Somli Le Pali, Singriat Le, Sangrup Le, Som Le Patum Le, Poisa Som Le Patum, Pekanitoa. Package 4 Hianin, Cheng Vaibel Za Somni Le Pakat, Noi Somtum Le Pani, Singkat, Sangriat Za Somkwa Le Paruk Le, Poisa Somli Le Pakua, Pekanitoni. Mieng Zat Hena Nge Pekani, Ti Chanatu. Package 3 hian ram nei tu mi zan hi somthum le pali hena pek chua to ni in package 4 hian ram pass nei tu mi zan hi hena pek chua ani to bok ani eng package chunga mi tenge ani di chana chu package 3 le package 4 chunga mi te ni Jo bela jo turin jo na nei tu member Zam Tak Pulal Duoma Salme. Who Speaker, NHIDCL Nena Hian kan Sarkar Hian Forest Department Anitura kan ngaya Mizoram Forest Department ina and Kolchin hi package thumna chin hian itin ziakin an thlenem tikha ka zot dua an lo thlenani chuan a copy min pe thaiseng ka dua tichuan package 2 hi sam lam chan ania Heta hian Vairengte khua chung ko som pali Mizoram nei an ombok sia chumi samram chana alu a anni kaltlanga NHIDCL hian compensation apek chuan nakina heti chin kan ramani ti na tranfunga document a anron bangang ti kha ala ombok sia so wang chuan package 2 po ni se khami kan ram chin khachu Kay ni kaltlanga pek tur khan ati thailom ni ramri isu ne na in kai noi tlat maya chu engtin nge sarkar hian ma lo lak to tin khami ti thailom na chan ber chu package 3 atang hian Mizoram in en colony ti le khaum wangani ti te hi dikem Who Speaker, they can treat angin Silchar Aizol Kong Hi National Highway 306 Le National Highway 06 dia Chenania 306 hi bil khot hir theng alo kalanga chuan 06 hi ta zo khot har lam apan chodon ani chuta chuan 4 lane lai turin package 1 atanga package 8 theng tuna hian ruam hanna au meka Chutiang ang chuanin thei top chuin ma lak ania sumi na thok tur chuan Ministry of Road Transport and Highways in National Highway Ngoro official gallery hian telephone ma no ma ka chong ro se ka telephone mang ka chong ro se helai phala dilo le chonjo lo le NHIDCL in Malain, the National Highways Act 1956 angin ruamana mo punaron pea. Tuta chuan scholarship additional DC kha kala mo purna pein Gazette of India aron Gazette thapa. Chutiang chuan tuna package 3 le 4 compensation mi ang mozat dong anom lai khan Package 3 huam chunga hian pass la surrender lo awang tele dispute
awang tein rampas somle mi somle pali nena nuai za somsari le pasari singkwa saru sani somsari le pali le poisa somli le pakhat pek ala nilova chuan pa case 4 a hian original pass surrender lo wang le dispute wang vekin rampas somle pakua nei tu ten hena cheng nuai zaruk somkwa le pasari sing sari sang hi zan hi ne somni le panga le poisa som le pasari pek ala nilo boka chutiang ang chuanin pa case 3 hi environment and forest lamin kan ram ani anti hi kan khelova chu wang chuan lekha NHIDCL laman pek le pek lo hi revenue department chuan a hiat pui lo ani chuti lai chuanin kan member som tak pu lal du oma le pu larin sang ral te tena anron zona pa case 2 hi assam lam a onsia kan zona le chana hu to pa kan chan zo tir lo lo donem le chang zo lo lo le pa case 1 le 2 hi assam lama onsia chuti lai chuanin pa case 2 huam chunga hian chung kwa som panga don lai mai Vairengte mi te an ombok sia heng mi te hianin assam lama kalan he na tranga poisa compensation andon hi chuanin ramrin chu boibok ne nakina tan kan tan athalo pal the ti kha ania nie hemi chungchang hi sarkar chuanin arhan pain siat ti na kan mulok lova NHIDCL hian an mani pa case tu rakha arem chandan angin kilometer laklo lo ang khanin anon then chho maya chuta chuanin Vairengte ram nei mi somle panga zet mai kha pa case 2 huam chunga khan a omani chung chu ani awang chuanin mi tam takin hlau thona te kan neya amaro chu pa case 3 nuaya hian Vairengte khuwa pa case 2 bet chung ko mosat omte chu anram hi scholarship kala in Gazette of India scholarship kala ne na document zong submit vector le assessment po ati vek ani awangin scholarship ne na tangin engkim an la don ani amaro chu pa case 1 le pa case 2 hi kala adang ania chu wang chuanin chung ang ani wang chuanin general manager project management unit sil charin helam hi a khoi don thung awangin pa case 1 le 2 kha khami chunga khan an om loi bok sia amar chu Gazette of India scholarship kala in a chua felvek to si awangin engkim akha kan document akha silchar lam changtun hena khan thelu angai dalova keima ni lam scholarship kala hena khan akal don ta ani chutiang chu kan din hun ani ya chu wang chuanin hlau thon tur om lova amaro chu tulang ang te po tu na hianin scholarship DC le kala ten mala in NHIDCL hena hian a tulang ang transfer tur a omani chuan ron transfer vek rau tin le kha pe fel to a chutiang chuan tulang ang ti fel ania chuti lai ro chuan pa case 1 le pa case 2 te hianin compensation a hi sum an la pek chhuwa velo wangin khang mi som le panga te khan pu speaker an la dong ve thei ta hi lova an don vele scholarship kala hena anon transfer anga an nin hena tangin an dong don ani tin iba ka hianin ba case 3 zonga kha Mizoram chan ania pa case 4 nen khan pa case 5 le 6 a hi tuna hian NHIDCL lama te thelu ania pa case 5 hi pomto ani lain court lama zual ko anoma wangin harsan na kan tok seta chu wang chuanin duangin na akal chak theilo thung ani